mayap ayabak karing sabla. Kaniting banalamisa, yabe taya king panalangin tamo, ingka pasalamatan ning balayaning maya papastol. Lalong-lalo na ingka pasalamatan daring Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Parish Media Ministry, Ministry of Lectors and Commentators, Apostolado ning Panalangin, EMDC, Mylene Pineda Cayabyab, Cristina Lagman, Perico Kiwa, Brens, Mai and Mika Gonzalez, Jason Galura, Lorenzo Garcia, Ian Jake Gonzalez, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Miss Corazon Nicdao, Peter Pan Funeral Parlor and Chapel, Gloria Matic, Annalisa and Edsel Villapando, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Nelson Drugstore, Mamerto and Sinia Dizon, Mr. and Mrs. Harry Escoto, Jen's Chocolate Store, Agnes Regala, Trinidad Mercado Regala, Mr. and Mrs. Enrico Morales, PJ and Fatima Gomez, Eduardo and Regina Gomez, Sweet Avenue Food Services, Eduardo and Frida Gomez, Riza Yutuk, Mr. and Mrs. Ramio Carreon, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Mr. and Mrs. Nilo Siron, Lilia Laksamana, Alexander Rivera, Alexandria Ceris Rivera, Maria Dolores Tolentino, Victor and Nani Evaristo, Fidel Gozon, Mrs. Shona Borlat, Aurelia Miranda, Susita Yambao, Castro family, Eduardo de Mandato, Ron Dungka, Lucky Labong, Angie Angeles, Carlito Laksa, Danilo Bailon, Dr. Hazel Tumang, BJ Lagman, Josefina Garcia, Imelda Duya, Net de Malanta, Evelyn Katakutan, Jancy Rivera, Annalisa Siron, Genevieve Grizel Ordonez, Lilibeth Angeles, Bong and ID Canlas, Orlando and Rosalina David, Ophel and Nika Villarias, Kenneth and Michael David, Ryan Calbang, Jezreel Vital, RJ Serrano, Josiah Philip Angeles, Lance Andre Sazon, Jocelyn Neo Braganza, CJ Nicdao, Alvin Fabian Cambedaring Karelang Familia. Paraking makapasubaling kayaduanan dari Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Alicia Samia, Malu Galicia, Honorable Danilo Bailon, Among Ed Panlilio, Dr. Hazel Tumang, Augusto Calakyan, Princess Marjorie Canlas, Mayor Diman and Jude Dato, Mrs. Remy Dizon, Cambedaring Karelang Familia. Paraking masampat ng pamaglakbe, Richmond Anisete, Kingaldo ng Kebaytan, Domitila Kiambao, Antimurin, King Kapaldanan dari Mark Christian Di Mabuyo, Regina Gomez, Rainier Landicho. Panalangin ampon panalala karing kapatad tamong mayang unabye, lalong-lalo na king kaladwan ng Roberto Dayaw king kayang 40 days, among Bong Gopez, among Mar Miranda, among Pax Lansang, among Aris de la Cruz, Ariel, Segundo, Isabel, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Junicia, Isabelita, Gregorio Jr.,
Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Leonor, Noli Sr., Edwin, Manuelito, Chofilo, Rosa, Cesar, Nicolasa, Teresita, Francisco, Dalisay, Tatang Mau, Alan, Aguinaldo, Jose, Armando, David, Julia, Adelaida, Emiliano, Angela, Francisco, Ricardo, Joseph, Fatima, Delfina, Hilarion, Gloria, Alejandro Jr., Antonio, Florentino, Remedios, Miguel, Milencio, Carlito, Mariana, Orlando, Roberto, Emerenciana, Jomari, Trinidad, Ursulo, Tadeo, Alfredo, Imelda, Candida, Pedro, Domingo, Francisca, Juanita, Segundina, Javier at Ding Sablang Kaladwa. Kanitingaldo, pag masusyan tayo ing ka-fiesta ning kikatamong aligan, i Jesus ing maya papastol. Iting banalamisa, panimunane ning lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese ning San Fernando, kagum ning kikatamong kura paroko, Reverendo Padre Amar D. Ocampo, ating metong karing anak ning kikatamong parokya, Reverendo Padre Edgar Calma, Spiritual Director ning Theology Department ning Mother of Good Counsel Seminary. Anting metong a familia, pupuri at pasalamat king Ginoo, makiabe tamo king dalit a pamuklat.
Kilukinig po ang puning anak ang puning Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng kinuma na tilikay. At keka antimo rin. Kalukurang kapatid, di natang tamo kiti. Maybe siguro kutang tayo sarili tamo, kaya di natang takin Domingo. Naning sangkan. Ulin Domingo, simba tamo. At inyong panagkating apong Ginoo, may tipon takiti para bang kanita makiramdam kaya. Pakiramdaman tayo, uling tupa na katamo. Tawa na katamo, kingapong Ginoo tamo. At bilang pamagsadya, king pamakiramdam tamo kingapong Ginoo, na doon tamo yung saob ng kayang banal na Espiritu. Kanita, matingid tam pakiramdaman, yung kayang sabiyang kay katamo. At yung saob ng Espiritu, may biye tamo, ang timong papastulanan ng maya papastol. Ginoo, makaluklukwana na nagigpa, gawin mo kaming kalam ng Espiritu mo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Kristo, pamantinyan mo ing sablang bagay, kami ning upaya ning amano mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginoo, ari ning meto nga sikluban, ampong makiyupaya ka ring sablang panahon, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. In Diyos sa lubos may paya, pakaluluan na katamo. At yung papataw na rin kasalanan tamo, idala na katamo ang sana, kimbiye, alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
damo. O mapamakalulong igpami, tahiran mo kami king malikayang kakarinan, apagaryan ng likaya mo, baning malukang kawan mo, akwa ng miras kang Kristo, apanibatanin tetaganding pastulmi. Itaw doon mi, king kapamilatan ng kinume Yesu Kristo ng anak mo, amay bibiyang po magaring kambe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king dapat daring apostol. Manibat perhe, sinulong daring aliwa ing lakad da, at mirasla Antioquia Pisidia. King Aldoning sabat, mintala king sinagoga, at mekilaukla king kapanyamban. Kay batning pulong ding dakala Hudyo, ampon detang debotong hentil, ame converti king Judaismo, tikyan dalari Pedro at Bernabe. At king pamakipagsalita karela, ding apostol penabilinan dalang manatiling mibyebye, mipnung katapatan, king grasyang piggalom na karela ning Diyos. Kanitang tinuking Aldo sabat, halus ding sablang tao Antioquia, mitipon la ban makiramdam king amano ning Diyos. Panakit daring Hudyo karing tutong dakala tao, tibla na la ning maragul a pangalalo. Inya may magsalita lang kalapastanganan, at selan sanganda, ing balang sinabi ng Pablo. Di Pablo at Bernabe, lalo lang migsalitang mitmong tetaganalub. Kaya kayo sukat mo munang may panaral, ing amano ning Diyos. Dapot antina ning sikwilyo iti, at antina ning eyo isipan karapat dapat king be alananga ing sariliyo, inya akityo, lakwanda kayo, at karing hentil karinke munta. Uling iti ing kautusan, abinyening ginuke kami, inyang nganang sinabi. Gewara kang maging sulu karing hentil, baning kaligtasan, akwa mong iparas ang gagaring sepo ning yato. Inyang dimdamdaring entility, metulalat pepasalamat king Diyos, para king amano na. At ding sablang may piling magkamit be alananga, meging talasal pantayalo. Ing amano ning ginumi kalat king kabilugan, alugal ay ito. Dapot ding Hudyo, sitsutan dala ring mapilan, karing babaying atinlub king Diyos, at kabilang king alta sosyedad, antimurin ding lalaking kikilalanan da king syudad. Inalukan dalang lumupig kari Pablo at Bernabe, at itabi dalat palualan king karelang teritoryo. Inyay Pablo at Bernabe, pigpagda ing alikabok karing Bitisda, antimong metong apamanutol laban karela. At sakano tinaglus karin Ikonyo. Lipat na nita ring alagad karin Antioquia, mikatmuan lang tula, at king banal ay Espiritu. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
Pamamasanggibat kin libro ning kapahayagan. Yaku hiwan, miglalawe ko at king arapan ko, ikit ko la rin tutong dakalataw. Elayabot bilangan king karakalda. Tao lang menibatan kimbalang bansa, karing sablang lahi at tribu at lengguwahe. Pakatalakadla arapanin trono, at king arapaning kordero. Pakabaro lang makaba at maputi, at tatalan niyang palaspas imbalang metong karela. Ing metong karing presbitero, migsalitaya kanita, at nga na kanako. Balo mo ning nunireting peka, paka maputing barong makaba, at balo mo nung nula menibatan, at nga kung mekibat. Ali ko po, Gino, sabyan niyo kanako. Sinabi na kanita, deti ilapin din taong dinalan kay maragul akaligaligan, at uling inosdat miyuman, pepal to puti kindayaning kordero in susulod da. At ilong eni makatalakad kingarapanin trono nin Diyos, at susuyo la kayo aldot bengi, kilob nin santuaryo na. At ing makaluklok kin trono, ampunanala kin tordano. Kapilan man, eno pasibayong dumalandanop. Kapilan man, eno manandaman pamangawo. Ayen no liligaligan nimpali ning aldo o ning mapaling angin. Uling ing kordero nga tsu king arapanin trono, ya ing maging pastulda, ya in tumayid karela karimbatis nindanom amakabye. At in Diyos, pulisanan na ninlwa karing matara. Ingamano ning Gino. Salamat, King Dios. Parangalan tayo ing mayap a balita. Ako ing maya papastol, nga na ning Gino. Balo ko la rin tupa ko, at ila balo la ko. Ing ginuman tabeya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpang kang San Juan. Jesus nga nakarela, dingtu pa ko,
Makiramdam la king siwala ko, kakilala ko la, at ila tutukyanda ko. Pagkalubanan ko lang biye alananga, kapilan man ela mipahamak, at ela malyaring samsaman kanako ning ninuman. Ingig pa aminye kanako kareti, may gitya kenu paman, at enala malyaring asamsam ning ninuman, king gamat ning igpa. Ako, ampo ingig pa, metong kamimo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Lukluk tamo po at makiramdam king humilya. So, salamat po kayong commentator. Pakiramdaman niya po yung commentator na sinabi na, lukluk ko po kanu at makiramdam ko kayong humilya. Nya lumawi ko po kako, makiramdam kayo. Minsan po ating metong pari, kaya bene kaya sakristan at mula muntalaking baryo para magmisa. At medyo marayo-rayo la pa kayong chapel, Bayla Miras, at inalandarandaman na boses. Kaya nga na ni sakristan, aro amo nga na, magkanta ni nun, mag-practice nila naman ni kaya nga na, itang commentator, mag-practice nila naman na. Magkantayin yung boses na yan, sa sapakan nga yung buong pisamban nga na. Ana ng pari, o tara mulitan na nga na. Bakit po poteta na miluba? Sapakan ka na. Sapakan ka na yung buong pisamban. Of course, makatulay ito, malyari na wari sapakan. Katmuan, yung boses, yung metong lugar, malyari na yung tutunan po ni Malyari. Malyari. Alawenta na muwi kayo. Kitmuan akong miyayalawang boses siguro. Kita mo. Kitmuan na lang miyayalawang boses. Pero ganiting aldon yung kakatamong kapinstan, yung kakatamong Maya Papastul, Jesus, at inyang panagkat at inyang sabyang kakatamo. Short siya mo po yung ebanghelyo, pero masakit siya. Isasabihan na kay katamo, nga na makanyan, dento pa ko makiramdam laka ko. At kakilala ko la. At tutukila ka na ako. Masakit siya po uling, masakit yung makiramdam. Masakit yung makiramdam kang Jesus. Kingaldo iti, kaya katamo yan naman pagmasusya ng World Day of Prayer for Vocations. Lalong-lalo ng bukasyon para karing pari. Para bang kanita, ilaking karelang kasayuan, isunduyang paramdam, imboses na ng apong Ginoo. Pero, po malalagwa. Yapin niyan datang ko naman kay ni kanita, meto nga sinabi ko kareng pari, potang pagsabiyang kula, sabi ko, metong iya, impaki sabi kong mayap kay kayo. Pangakuyo ko ako ang po ka rin tao na mga di kayo. That is our first task, to pray. To pray. Aliwa po yung magrosaryo. Doon ay may gunam makiramdam king hapong Ginoo. Bantay ipasyag tamong ministry karelat kasayuan, ba't siya king hapong Ginoo. Malo ko po yan yung pantunan niya.
Balo ko po yan ang panenayan niya. Ne? Nay kami sumuyo ating kaya kaming kasayuan, malibatan niya king pamakiramdam, king apong Ginoo. At balo ko po yan malalagway ni. Lalo nang yan malalagwa kay kayo, king makiramdam, king apong Ginoo. Ingaldo mo na mga ini, at pag masusyantaya naman, ining kikilalan tamo yung ulagala rin pengaring babae. Well, of course, nalawen tamo, rin pengaring babae, ilang mo munang paramdam, king amano na, king boses na naman ng apong Ginoo. Ayang at ko pa po king Sambales, iba. At kaya pong meto nga programa ka rin. Ining gagawan na rin ng grupo, pupuntala ka rin barangay, patangkay, den pong kalulo, puntalandala, retang anak, 0 to 1 year. Kaya po timbangan dalang, nakatula rin. Balo, den anak siguro, na balo yung panimbang karnin, tatangat tila pang kail. Ay mo dugo rin anak makain. Timbangan dala po, banda, detang kulang at timbang, di nandalang vitamins. Turuanan dala rin pengari. At may itong point tuturukan ito, yapin ka rin mabuktot. Potang mabuktot la, rin babay, sinabi mi, ating panahon na aplusan de, ing anak, ing atsenda, at mamasalang ebanghelyo. Basanan dalang ebanghelyo. Ngayon po ata, liwayan, TikTok ya kabang. Yan piningalak po, takabay. TikTok yan naman yung pantunana. Pero napukasanting ito, I hope ating kay katamong makanyan. Ning anak mo kabang daralame pa, imboses na nga pong gano'n yung daramdamana. At chupaking atyan, imboses na ning apong gano'n yung daramdaman. Siguro po ang sabi yo, pwede ita. Well, tamo po ay explain. Pero tinako pong karanasan makanyan. Kanyang mag-aral ko pa po king Ateneo, kaya be kaya pong buong pangan, ating kaming course king psychology. Mabiya pa po itang meto nga pari kanito ay Father Bulatao. So, kanya pong psychology. Inistorya ng karanasan. Minsan nating mag-MA ka rin na talasawa, babae, at minsan dela nitang kayang anak pangane, dalaga, 17 years old. At may pa-counsel na kaya. At Father Bulatao po, Jaime Bulatao, gagamit siya pong kahit, wala mo, hypnosis, kanya nanay nga na. Kung kay, pata ma-hypnotize, paksabyan yan naman kanyan, nuka rin ka kanyan. Tingkandaran naman mamaus ka, kanyan makanyan. Kay, ning anak, at syuko nga na keng gulot na ning pasbol, at syuya ka no keng kubo. Syuko keng gulot na ning pasbol. Ating mamaus ka, at isasabi Ating kundarandaman sabihan na kano, Hani, tara, uwi na tayo. Yan ang daramdaman. So malakot salita kay ba nita processing ining pari, ang po itang ima. Badi niya may sasabi lang makanyan. There was a time niya palang buktot na ining anak na, may ka LQ la ning asawa na, minuli a Quezon, yung babae. At tukyan ay nilalaki. Kitang karela. At ito yung gawa na sinalikot siya kitang pasbuling ima. At ito rin amano na ning asawa na, Hani, tara, uwi na tayo. Pamulanan. May nga pamulanan. Yapin, lalakwang kay po ni kay katamo, nakasanting, lalo nung mabuktot, malatipay nga anak, imboses na nga pong Ginoo, yan ang paramdam na. Yan ang paramdam. So, kindiwa na po nini, of course, kabandaragol, may yakit siya kay katamo, mararamday niya, yung boses na nga pong Ginoo, lalong-lalo na, karampengari, o hinindiwa na babalikan tamong ini, na maging kasangkapan kayo, ima, para bang kanita maramdam yung boses na ning apong Ginoo karing anak kayo, mo kapamilya tanda ring pastol, mo kapamilya tanda ding pari.
Sabi ko po nandin, masakit ang pakiramdam. Kaya ang boses na nga pong Ginoo, po tayo kabiyasang manahimik. Po tayo kabiyasang mag-silent. Masakit. Anya pong Easter Vigil, Easter Sunday, sinimba kayo po? Bilang la po rin sinimba? Okay. Tinya pong kitang kay kayo yamong, ne? Bali po yung kitang na? Oo, among. Diyangi kaya tayo mo, kitnan. Kitnan mo la? Huli pong, kilob na ng Kwaresma, papunta king kay Easter, at intapong importanteng gewa ka rin, the renewal of our baptismal vows. Dimpangako tamo. Ale? Natandanan nyo na po? Apong may, atandanan mo na pong may. So, nano yung minuna ng kitang among, sasalpantaya kayo nga na? Oo. Aro pala ko nakapamuha mo, ngayon mo pala makirandam kay ka? Yeah. Sabi ko ka nga pong Edgar, nandiyan makalinya kay kita. 6 years na yapong kay Kenny ako. Yapong may katangkayang metong asulu. Well, joking aside, banda po ako, abalo ko mo nung makiramdam kayo, Pin. Yung pong kitang nangamong, aliwait ang sasalpantaya kayo, aliwait na yung mumuna. Naning mumuna? Sa sakwilye, Satanas. Kaya po pekalawe yamo, sakwilye. Pekalawe po yamo? Oh, po! So, sa sakwilye, Satanas. Patse po sabihan tayo, Satanas o yung demonyo, nano po ilulto keng isip tam? Tangati sago, po ang ating ike, anak, makanya yung siguro yung demonyo, ne? May nakit na kayong makanyan. Eh di, ninong yung sakwilyo, naku mo pala manakit makanyan. Nyapat siya sabihan tamong sa sakwilye, Satanas, nini lulto keng kikatang pamisip. Nani lulto keng isip yun. Lulto itang daratang niya mandalayang animales. Diri na nakangagila. Demonyo ita. Demonyo itang sa salwa na kaboto. Satanas ita. Ito na pong mira sa agila kayo. Balo po yung agila. Yan pong may siguro na balo yung agila. Labihan niyo po, may ngako tamo. At bano, babalo tayong pangako tamo. Makiramdam tamo kay nga pong Ginoo o kay demonyo. Importante ya po ini, pakatimid kayo. Nung makiramdam tamo kay maya papastol, kailangan baluta mo naman lalawan in pamamarala na ning marok. Banta baluta mo na yung pakiramdaman tamo at nung naning isakwil tamo. Po malyaring kakaulan may maya papastol at kakaulan niya naman ng demonyo. Po malyari ito. Malyari. Time will come, you will really choose. You will choose. We will choose. Anya sinabi ng among kitang na, sasakwili Satanas nga na. May kiba ko po. Kaiba na nita, kailingon nyo na yung pakiba yun. Nya nga tindatang, at lo kaming magboto kini ayo. Hold on diyang mailita mo po, but this is serious.
Nung makiramdam taking apong Ginoo, kailangan ing balo taya naman pamamaralan ing demonyo. Nung hali, manabuta mong kalupa ng Eva. Anyang kasabi ning Eva, ing demonyo, lalawin dila. Kasi nung akit mo, yung pagsabihan ng ikakawani ya dila. Ewari po yung ubingan, Nga lalawin tala naman din pakisabihan tamo. Pota may kakawani la naman dila. Pota yung sasabihan da, bala mo double meaning. Importante ya po yun So may ngako kayo sa sakwili sa tanas? Sa sakwili po sa tanas? Nangaldo ya kasi sa sakwel? Nangaldo. Ano po? O yan ang isipan nyo. Aldoldo, oras-oras. Pero let's face it, potang mamaraptaking apong Ginoo, nano sabihan tamo, magkumpisal ko. Uli nga kalingwan tamo, impenga ko tamo. Yung masakit na nini, pota rin pangako tamo, potang miras sa tangaldo na may paborin pakiramdaman ni nga pong Ginoo, Pasko pa yan. Pasko pa. Pasko Pasko pa. Sana po bukas magboto kayo, ala pong magpas. Napotang muntatamo ka rin, Ginoo, iking kay kaming pastol. At makiramdam ko kay ka, balo mo ko, sopan mo ko sana. Potantal lang ko ining pangule, boto. Isa ng banal mong espiritu yung galo. Po, may sabi-sabi tamo po, bukas sana, bukas, ala pong magpas. Ba't ang magboto? Ala sana sasabing Ginoo, ngayon Pasko kasi may kayat luna akong agilam. Sana po wala makanyan. Ba't pong marapta mo ka rin, akit tayo sana ing apong Ginoo. Very short siya yung ebanghelyo, pero malalagwa. Detang makiramdam ka ko, ano nga pong Ginoo, kilala ko la, tupa ko la rin. At tutukyan da ko. Tutukyan da ko. So ini po, short siya naman yung buri kong ibigay kayo. Kita mo. Na, yung apong Ginoo, pastol taya, good shepherd japen, at least ating long may kiban. So, nung good shepherd ya po, pakit tamo bukas. Pakit tamo bukas magboto, at bayo ko po magboto, manahimik, manalangin, at makiramdam king apong Ginoo. Galingwan nyo po rin TikTok. Galingwan nyo lang nung nanong makasulat. Tandaan nyo yung milyari. Kanyang iboto rin Papa. Hindi po? Niyang mamili lang Papa. No karakal dahil makakabit. Hindi po. Buri ka naman kabiting itsura ng apong may ka rin. Posible yung maging Papa. No po karakal dahil kabit. Pero nino, imburi ng Espiritu, alayo man. Karetang papasyag na ng media. So, manigaral tamo, makirendam king apong Ginoo. At katataulian, atin tapong pakibatan para kimbalang metong. Nung kitang Easter Vigil, Easter Sunday, may ngako tamo na isakwil tayo sa tanas. Nung itamongan din damtamo yung kasiping tamo, opo sa sakwil ke, imburi na sabihan, atin tam pakibatan kay siping tamo. Urin sabihan, eta magi sa tanas kayo. Eta maging kasangkapan na ning barok. Okay? Pakatimid kayo po ita. We are all responsible kimbalang meto. Eta sana maging dalan para yung boses na ning apong ginumilele at yung boses na ning marok
ya ing meral. Mausamo po kin Banal Espiritu, bangkanita di na nakatang sikanan, talakaran ing kay katang kasalpantayanan, kalupan ing Gewara re Pablo, ampo i Bernabe, dindan taking mumuna pamamasa. Nabusal na nin pamalilipusta, may natili lang makiramdam kin Banal Espiritu. Amen. Glo, talak na kayo po. Glo, ano? Credo in unum Deo. Antimong metong akawan mitmong kapanaligan tamong lumapit kang Hesu Kristo ing maya papastol tamo at ipalad talakeya ing pamangailangan tamo. Ginoo, pakiramdaman mo laring anak ing kawan mo. Ginoo, pakiramdaman mo laring kawan mo. Ginoo, ing banal ang kapulungan mo, tandanin ing parati mong pangatyo. Lingapan ang ponsesen mula ring pamuntok na, banmit mong lugod ang pong katapatan dang agampanan ing katungkulan, king panyulong ning kayaryaning Diyos. Manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo laring kawan mo.
Gino, aw sandakang antimong mayap apastulmi. Lingapan ampon sesen me ing bansami. Lalo na ring pamuntok ning gobyerno na emo pabren managumpe ing kalaraman at pamagbaluktot king historya. Nune, papanagumpen mo ing katutuan at hustisya. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo laring kawan mo. Gino, binamulang kaluguran ding kalulo, ampon ding magkakasakit. Lingapan ampon sesen milasana, retang kapatad ming mililele. Mitatawli, ampon mawawala. Aparamdam misana karela, ing ilaman parti na laning kawan mo, at malapit la naman king puso mo, antimong pastulda. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo laring kawan mo. Gino, ika imburiming tukyan ampon apusan. Lingapan ampon sesen mo kami, ikaming balayan mo ketibulaon. Gawan mong maningning at mabunga kasalpantayanan mi, at dalise ing pamikakapatad mi, kapamilataning lugod mi, king balang metong. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo laring kawan mo. Gino, ika ingke kaming biye at pangasubling miye. Ipagkalubme sana karing kapatad ming meyango na biye, ing korona ning alang anggang kaligayan king kayarian mo. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo laring kawan mo. Ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo ring panalangin ning kawan agewa mong sariling keka. Asuywan milasana ring kaparaming tao, king mit mong lugod, banpotang makiarap kami king maya papastol, mga intulid kaming tanggap, king korona ning kaligayan. Itipuya nga duan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Talakad ta po. Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kaniting kay kayo at kakundaon, matanggaparapan ng Diyos, pamayupayan tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo. Kika puri ang po ni kaligaya ning lagyo na. Kika saplala tamo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Huwag paming malugod, pamatulan na kasana kapilan man, king kapamilatan dareting misteryo ni Pangkapos, banin pamisunduming alang tuknang, king obranin pamangapos mo, mamungang alang hanggang tula para kay kamingan. Idionduan may, kapamilatan ng Kristong Ginoo may, Amen. king Ginoo manatili kay kayo. At kay kaanti mo rin, Iyat naila rin pusoy. makatas na laging Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pon matulit. Tuniping karapat dapat ang pong matulid. King purya na pong pasalamatan da ka, kapilan man, ampong nukarin man, o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panahon amiyay ay Kristo, yung kay kaming Paskwa. Ampat king pangasintang ning matuwang pangatao, may bayo ang pong misubli ing sablang binating ning kasalanan, at ing genapan ang pong ulaganan ng biye, misubling kabilugan kay kami, king pangayagom mi kang Kristo. Inyasat maglapo king tulang daralanan iting Paskwa, ding sablang tao kay mabilugayato magsayala. At di mo rin ding sablang upaya ang pong anghel na nimbanwa, daralit laking ligaya mo, alantok ng ngarangan kakanta. Ikapin ng banaluig pa at yung metulelangan matampanak ang papurihan. Huling kapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at yung upaya ng banal na Espiritu, pagkalaman mong bing sabla, layan pa banalan mo. Alakantok ng mititipon kayong banal na kapulungan mo. Bangkanita, madibat kayong kaya slag na ningaldo, ang gana kayong kailbog na, indali sa daon, may ang pangya kayong kailigayan ng lagyum. Uli na rito yung pa, panigapumi, palukop ang pampapanal mula yung Espiritu mo, reting ayin at daralampong darawon mikeka. Ban magawalang katawan, ampong daya, ng kekang anak, Yesu Kristong Ginoo, ay minabilin kay kami, yung pagmasusyan mila, reting mysterious. At natandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksilan niya, kinuwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin kayong disipulo at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon para kay
Makayan mo naman kay bataning apunan, kinwani kalis. Pasibayo, pepasalamatan akat pinuri, dinuwang na iti ka rin disipuluna at ngana. Kuna niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Huling iting kalis nindaya ko. Indaya ning bayo ang pangalanganggang tipan. Ami bubu para kayo, apo para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Dapna nyo iti, kimpamiga gana kayo. Kanako. Masyag tayo ngayon ng misteryo na nagasalpantayanan. Iyang ining kaganakan mi o mapamakалulangig pa, yung makaligtas ng pamailasa ang pagkamatayan ng anak mo, yung maligayang pamanyubli ng bebe at yung pamaitas na banwa, at lahat makasadyang salubong king kadwan ng panyatang, daron mo kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baligdan meng mipnong pakalulo, yung ayon ng banal na kapulungan mo, at kilalanan meng may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kaming anmisot keha. Ikaming may pasiknangan, king katawan ng pong dayan ng anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at pagkimetong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keko, at papalarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening mo na Maria, kapilan man Virhen, ay induning Diyos. Kambe ng San Jose, ang esposo na. Kambering nuan mong apostol, ang pong maligaya mong martir, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan na lang patanat, kingarapan mo. Oy pa iti sana ngayon na pangasot mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng pon kaligtasan ding sabla king mabilog ayato. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng pon lugod, ing banal na kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe ket king yato. Kambening talasuyo mo'y Leo, ing papa mi, Florentino ing arsobispo mi, ding sablang obispo pari ang pon diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang tao ay kwanang tinipon ning anak mo para keka. O mapamakalulong ipapakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakan arapan mo. Lunusan mo na mga tipunan ding sablang anak mo nula pa man makasaw. Ding kapatad ming mayango na biyat ding sablang keka may matula ang pon memon na ketiking yato. Malugod mo lasan ang tanggapan king kayarian mo. Anong luka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, king ulin na pagkalub mo king yato, ing sablang bage mayat. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pong kaya, kagam ni Banal Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos panglubos mayupaya, manggamang king alangangga.
Himit mong lugod ay kapasalamatan, bawas tamong ini king kakatang kalukuran ay kipa, at nga tamongan manalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko pa, malagod mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king kasupan yung pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipanan ng kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabampanayan ang pompag sa dyan mi, impanyatang namit mong ligaya, ni dalapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa iyong paming, ing kinume Yesu Kristo, sinabi na ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakawan ko kekay, ing kapayapan ko, mapya ko kekay. E mula sana mapaligdan ng kasalanan mi, na naimpansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. At pamayapan mi, ang pampisan metongan, agpangking kaburian mo. Ika may bibiyang pong magari, magaman kingalangan ka. Amen. Ikapayapanin kinu, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At kaya ko ang timurin. Matula tapong ini pakit, himbi kami itong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay kayungan. Kasampas na po. Kaya mali lagi daw. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng kiyato.
Doon na rin may yawas king apuna na ng korder.
dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningeneng penandit era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ng sarili ko keka. Emo sana paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O kalukuran ng maya papastol, lingusan may mo pinong lugod ang kawan mo, at yung tupang mayat bus king mal ng daya ng anak mo, papangintuliran mo lang tayran, king pastulan alang kapupusan. Itadan may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Rempong manatiling makatalakad, dempong ima. The rest, lukluk tamo, conditional. Dukula po rin kay katamong ima as we celebrate Mother's Day kaniting Domingo. O mo Ginoo ing kay kang lugod kay kami alananga nya pinpigkalub mo laring ima karing balang pibale-bale. Panwanan mo sana reting kay kami gindu king mabilog a parokya at panwanan mula sanang masanting a pamikakatawan sikanan at tetagan bang kanita maging tunay lang sulu ning karelang pibale-bale. Antabayanan mo yung balang pangimut da para king kasulong na ning pamikakalugod at pamikakaintindi at pamanatindi king metong a familia ila sana ring mibuklod karing karelang anak kambening karelang padre de familia pagkalub mo sana karela ing pamisan metong idayo mo laking nano mang sakit at kapahamakan at panwanan mo sang parati ngeni at manggaman king alananga. Amen. Lukluk tapo saguli. At kay bat po, potara ko po'y bless palapitan mila pureng ima, kay bat dinanda kayo pong big fan. Ne po, tungga-tunggalan ko big fan, barang malisangan. Kay bat po, ngeni pong piyesta na rin kay katamong parokya, bala pong fiestang parokya, may kaka-second collection para po king Mother of Good Counsel Seminary. Impong kay katamong seminaryo. Itamo po nga kupin kay kayo, kasalukuyan at lula po din kay katamong seminarista, metong keng theology, metong po keng philosophy, metong keng senior high school, at netapin pong panalangin tamong mi pasaraya lu sa narugo. Metong yapaburi ni nga ako, kumbinsi ko netang adwa, medyo mimisip la pa po nung balaos deng lugub o ali. Nya pasalamat tamo po king nga pong ginume kapag papasarta na namang seminarista. Nya so pantala po, dahil pong kay katamong institusyon na ning Mother of Good Counsel Seminary. Samantalanan ko niya naman po yung pabipasalamat kaya kayungan, mag-umpisa po king mumuna ng aldoning novena, hanggang na po king katataulian, dahil miyayaliwang pastulan ning mabilog a parokya, asasakupa na ning maya papastol, dahil miyaliwa po nga guman ning parokya, mag-umpisa ka ring religious organizations, mandated organizations, o ring hausan tamo pong lomkas. Dakal pong salamat kaya kayo. Then pong barangay coordinators, dakal mo rin pong salamat king pamanantabe at pamanyaw, pamangumbira, karen pong kaya katamong kaparokya, batayang tunay pagsadyan, ing ka-fiesta ning pakamalan tamo ing maya papastol at ngenipin po, fiesta na. Kamera ko, ine, fiesta na, ne. Kole mailila, ne. Balura na mo rin sabihan makasadyala. Lumusob ko po keti bulaon, ne. Nung ating kong kakilala, kamag-anak, kapagobra, kaklase, kaluguran. Basta taga bulaon niya sigurado migtawuya. Nyapin, lusuban nyo la po rin kapatad tamo keti. So ini po, kaya katamong kapag masusyanan ng ka-fiesta, it may be very, very simple nga kupin kaya kayo,
pero mas migit king sabla, sana maging mas makabaldugan niya kay katamo at metong yang piyestang etamo kalingwan ing Fiesta 2025 on the 30th anniversary na ning parokya na ning Maya Papastol. Palakpakan tayo po yung Maya Papastol. At syempre po, pasalamatan tamong maragul, ing magrasya tamo kaniting kayabakan, pablasang ing kekatamo pong pakamalan at tatang na ning Archdiocese, ya pong meni muna kekatamo. Kasanting napot kasampat na nitang kayang mensahe nandin kekatamo. Mu aldoldo no ne balang pinandit ning bietamo, ya pinitang sana sa sakwil tamo, nanuman ing mayap o ing barok. Nya bukas, tampakape ka panabili na ne po, pakasakwilye. Ne? Paka sakwilye. Kayo pa naman kung Alzheimer, bala na pangamong, kung may misang masalesi anyang Easter, mapangalingwan lamo pun talaga mo. Potang sabihan may karela, ay wapala ngara. Magaganakara niya kanita. Dakal pun dakal salamat, hamong ana mabanwa po, pigkatiwala yung parokya na ning Maya Papastol, may katangka ko pong metong sulu. Alin naman. Pero ita pong tiwala, ya pong maragul kung maragula pa salamatan. At ngayon po, pagkatiwala yun naman ng metong pang parokya, umeko pong puntalan. Dapat ini po, maragul ming pasalamatan na miyabiyabe kami po king kilub na ning ana mabanwa. Ipapag nupaya, king bahalang metong, mi kakaintindi. Lakwas na po medyo mabayat yung delanan mi, pablasang pandemic po. During that time, medyo masakit pong bagya, pero misad-sad kami po, uling tabayanan nyo kami. Mika pandemic po kayo. Mira siya kaya ng pandemic, ne? Balakwaliya. Mira siya wala. So dakal salamat king pakamal at suporta baluta mo po ing parokya tamo ing Maya Papastol at inya pong soft spot in the heart of our dear Archbishop. Nga dakal salamat, habi-habi tayo pong pasalamatan, Most Reverend Florentino G. Lavarias, ing pakamalan tamo ya apundong. Thank you po among. Lumanuta na kayo. Ay. Ibiya tayo po ing parangal, king Maya Papastol, ikanta tayo nga habi-habi, ing himno na. Sikat tayo.
So, bayo da kayo po i-bless mo na, buri na kayong dinan maya pa oras, ne po? Kaya kay kayong aldol, kay kayong kapiestan, at buri ka naman dinan maya pa oras, ang pong kapasalamatan, among maymay, kilab ni nga na mabanwa, sinuyo kay kayo. So, dakal po salamat, lawan-lawang kaya mo nung nanggiwayo kayo, but wala mo po, may walaya batal lahat, ha? Okay, sige. So, dakal po salamat, yung may package yung lugot at pakamal kayo, na anuman sana ilikwa ng kaya pankini, yan ang isundo yung palabungan, yung kay kayong pamiyabi-yabi. So, pasibayo po, nakalasalamat na pong may-may. Agkatan lang pong lumapit, ding sablang ima, kaya ningarap, para kayong karelang big fan. Yung ginumanatili kay kayo. At keka antimorin, Ating maipahin ko ng Diyos, bendisyonan na kayo nga, pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Yung misa mayari ne, umeta ng ini, king kapayapan. Hallelujah. Salamat, King Dios. Hallelujah. So, congratulations po, karang kanaganang ima, ne? Maya po oras mo naman po kay kayo. Kami sa